10 organizzazzjonijiet u rappreżentanti minn 10 pajjiżi differenti mill-Unjoni Ewropea ħadu sehem f'konferenza bit-tema Promoting Zero Waste. Konferenza organizzata mill-Waster finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Din il-konferenza indirizzat l-importanza ta' aktar komunikazzjoni u kampanji edukattivi fejn jidħol is-settur tal-immaniġġjar tal-iskart. Tkellimna ma' Fabio Eraldo, lecturer fl-Università ta' Bocconi ta' Milan, u li kien wieħed mill-kelliema f'din il-konferenza. Being capable of providing all these actors with incentives for a good behavior, it is fundamental to make them do the right choices. For example, not consuming too much products. Il-ftuħ tal-konferenza sar mill-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat li qal il-Gvern u l-Waster vedin jaħdmu fuq ta' inizjattivi biex jitnaqqas l-iskart ġenerat f'pajjiżna. Tkellem ukoll dwar il-kunċett li qabdet l-Unjoni Ewropea magħruf bħala the Circular Economy, kunċett li joffri innovazzjoni jwassal għal anqas konsum ta' enerġija fost in-negozji. Il-Ministru Leo Brincat qal li fil-waqt li qed jinħoloq it-tkabbir ekonomiku din il-linja taħsib tista' tgħin biex jitnaqqas il-konsum u tiżdied il-produttività u l-effiċjenza fost in-negozji.